emakhulukhulu ebantu kanye netinhlangano letilwela amalungelo ebantu ukuthi namuhla tangenela umcimbi ke noma ke inkonzo yesikhumbuzo yalo ebeka ngummeli webantu uThulani Maseko. Kanti ke ikhuluma ichaze Maseko njengomuntu lobekathanza ukuthi kube nekuthula nekubonisana lapho kunetinkinga khona. Umbiko logcwele uyalandzela. Maseko believed in using the law as a tool for social transformation. He was a firm believer in dialogue. Emakhulukhulu ebandla ngenele inkonzo yesikhumbuzo yaloyo abengummeli wamalungelo ebantu uThulani Maseko lebeyibanjelwe esibayeni lodge kuMathapha namuhla. Tikhulumi ngekwehlukana kwato tichaze Maseko njengomuntu wabethanza kuthula nekuthi kuhlalwe phansi kuboniswane lapho kunetinkinga khona. Emkhatsini wato tikhulumi lebetikhona bekakhona lomelele inhlangano yakamhlaba United Nations, inhlangano European Union, lomelele live lemangisi kanye nalo lomelele live leMamelika labagcizelele indzaba ye-dialogue neluphenyo lolutimele ngekubulawa kwaMaseko. Investigation to identify and prosecute those responsible for this cowardly murder. The EU also calls on the authorities to ensure the safety of all citizens. The EU urges Eswatini to launch the comprehensive and inclusive national dialogue as a matter of urgency and priority. On terms facilitated by SADC towards national reconciliation, respectful human rights. Ukuthi Maseko abekwendlini yakhe egcina kusasa ekuseni kaluhleko eBhunya. Etindzabeni temsakado channel Yemaswati nginguseluleko akacinzi ngina Justice Dlamini.